We are Punyalava. We listen to Radio 2AP on AM 540, FM 107.4, and 91.1. 2AP, the voice of Samoa. Kouri ka pagi kuira ba sa babai ar tu e pia mkua eia o ba kouri ai ko e lau ngal fa sa sa o ko le te na tu e pia de ya I hon me ringa le moya le poetry Rimle au mi ki le ku e pi wala leo numero tasi Samoa 2AP le si ufofongo Samoa wala au mai le vaenga le maketi mo sau fa la wiloa e fia fia i se tau fa amali loto mo le fa mama avenga mo oe malau businesi ua so ai Samoa America Samoa toke lau malela lolangi atoa iana la leo a mo lima fa mo iwa tasi tesi male tasi iwa lua tesi male tasi o fitu tesi male fa wala au nei loa i le telefoni valu fa lua ono tasi fitu ma fa fesili mo le vaenga o fa la wiloa 2AP le si ufofongo Samoa numero tasi Ia, au whalawhatu ma whatalawhatu rene tau fau. Ia, marinei anso fau lenga le lei ma le lofa o le tua e manatu fai. Ia, wa ini se vaenga o le tātou o tunu o le fai ua ma leifo mai rene taimi. Tore loa ina fai ini se vaenga masani. Ia, au tātou e pē le tau tua le tuai pē luas fo whai tula. Ia, e pē fai o le tātou ma futa mai ai e le pō an pō se i o mai fai rene taimi. Ma lore soi fua manuia. Ia tau, ia marpai o foi o se tātou o tunu, ia me se foi o tātou pāanga masani, wei la foi, ia le angre leu le tua, ia o tātou le mai mo o mori mo le foi, le soi fua ma le ola. E le nei aso fau, le aso lulu, ia po le aso sfuluonu nei o le masina o a pelila. Patarapatu si au tama ia sua tu mua i nai Saranavalu, na mafta mai la nisi foi ya o afabena foi ona tapen pena ia masa unioni ya awa ia nisi vai nga foi e lanto e usui samninga i malu malu ia bo o tanto o tunu foi e te tawa na lava lady time e tapena ia awa foi anga inga masani ia matapena nga masani o yailu tātou o tunu le whanga solonga ia o nisio aso toi o ngā wenga o le nevai aso pa ia ma le nevai aso e mo la foi o se vai aso pupu salo toi o nei ia matai ao tulanga o ngā wenga ia o na whamaya foi le tātou wangatu ia wā foi le patpatinga lantou ma le whamaluina o sa o le nevai aso sa sili meise lama ia o popo ngā le maliu ia male toi tū male malo le tātou o li whaola whaawa mai e tātou tanaroanga ia ma tūlanga foi o le tātou proklame ia o tātou i rene teimi wa e tale ono ia o le tātou wanga e tule le tātou sauninga lotu pei on masini ai o lo talanto foi tanto telefone nei temi le vala mai le si to tele il te nei ia ma to telefone foi il telefone pa tala va tuai nai se la fai ia ai va per foi to mo nei ia va per foi fa fatto lo tanto o tunu tanto va inga ia ma tanto o tunu au mau ma ave fio so se taffal che lope Ole vava yatu i le tatu i pia ua le tulanga le ala i on wha ua pia i whasa launga le tu i pia i luas fulwha i tula i ona ole turi loina i ole tulanga lo iai i pola inga ole
whaulave matu ia pe fo i ona no ati ai ia te fo i o tātou tunu ui tūmua nei ia e re tau whailo le tūlanga fo i o le tise. Ale aso lulu suluono a belila e tau ai tu po ilea e a po ai vai ngai e a fia i le so e le mutsi o le tise ai pe e fa penal fa por la meina e tu sai foi e a male fa so ai no le tanto o le tise e ui o le au tau vala mai o la au tau nu ui ia nisi o afi foi lisi salopo lisi mai nusila ia pe fa be lima ia afi la tau nu mai ia vola la unga lu e fa pi ia fa pe na foi o na to manga ia lu tanto tunu mai se o tanto tu mo nei ia ta sia a le lava e tu mai tu la la to wi o le me da tu te lava fa so ino le tise ia e pe foi o na fa tu la mai ile so aso lulu o le valurita nei e le ono na nei le fiafi e la vea ia vaenga masani e palisi ia ma le fanga o inga fira i lua le i palisi ia fabe foi ma le fanga o inga se vaenga o palisi e se vaenga vailoa le pea tula ele tuana i macho loto pa pe senga ai o fiti ala mangoto moa o so le la vea foi moa ia fare con la configuration and power in la sonia ala fua uloloa fale la uniu tanu mapua se vai ngale sa ma leupuni palisi se vai ngom totua abaula heights ma se vai nga o le fia nga vai moso ia sa wai na i vai loa ai mai le pea tu la ele ia ma vai nga mana via tu na mato le topa be senga ai o fiti o ala mangoto moa ala fua uloloa fale la uniu tan mapua se vai nga le sa asolo mai palisi mto tua a paula ia fa be foi mas vai nga le fia nga vai moso o le fida le ni le fanga e a fia se vai nga o ina fia vai papa foi lo loo la lovi sa tui malofilofi tau sangi a polima fou o falpuna manonouta sa matau si o fanga falelatai o pata falelatai matanofo sa mai matafaa le pale tanu malala falsela sa fatoa ta fanga manu sa vaia o ngangai folevao tau tu le fanga sa ma salamumuta ma salamumutai fa be foi se vai ngau sanapu se vai ngau foi alisa ma se vai ngau fastouta se vai ngau falasi uta ia fa be foi se vai ngau loto soa laina malosi ia le fida se ia afia i le afiafi haina ia la ia le waku i le ono le fiafi tau sfulua e le poana nei ia fia i le ono nei le fia ono na nei le fiafi i tau sfulua il valwanga le poana nei Beach Road ia ma le industrial o le atau mo fai atu lava le tātou au nanga e toi whafoisia le tisa i se taimi vave ma le saunga le mui tu tono o taimi whaatulanga mo laina e le tisa e malolosi ua whaapolokalameina e le ngata i lea fai lava e ngawhatia le tisa e so aniatu e le ono a fia
nisi o tātou nuu ma fio anga I taimi o whātūrangaina, ma o le a whaawawina pēa, le au nanga e au noa, ma le motu si atu. Ia, le na, o le ata atoa na o tātou, ia I le aso nei aso lulu sa fulu ono a perila, ia I tu sai fo I ma le tūlanga wa fo I le whaasosoaina le tise, ia po le tise whaasosoaina mai le pulenga. O le taimi o le wati o leo a 5 minute o te inele tulai 5. Ia, maua whapena fōi o na tātou rea mairine ia so fōu, mani nei tai o fōu, ma tūri loa ina pēa i ele soifua mareola, ia aola vea i mani tamsinga ma mana alo tātou ma te sili. Ia, e whapea fōi o na tafa taure nei ia so fōu, ia fōi o na iei whainga malolonga sa ieiru tātou o tunu. Ia, ma tā penanga le tō tele leo maleifu mairine taimi. Ai ba tal fatu I so to mua ina motele sala fai le fio anga o sale la valu. Ai va be fo I o so ya lua ko ma lua morning lua ba no le tanto o si tanto o si o me mafale o mai mai le stasio tamri sa tele ale Oceania le sa tali malo ai Melbourne I Australia le lawa mai alta misanga le se fulu tolu pini aulo tolu pini siliva ya male tolu pini apa mea nisi opine ya sa tu fatsia le tato o si le mai ai alta misanga le Oceania le fai Melbourne ia Australia fulu tolu pini aulo tolu siliva ia male tolu pini apa mea fa before ila na fa tai le fiona presidente o ia foi il fia onga al tanto o si ia le fiona to fire siata ia pole fiona via to pepe Jerry Pollock il tapo inga lo tanto o no ia fa before on fa tai ia le tanto o si li mo tai ia o le si ia to wa fo ia le tam sanga ma le ta ua e to pepe o stasi nei o au pito sili ona mawae ua masi i tam sanga nei e Oceania
ia ele ngata la o pine ia la to mo wa sfortolo pine aulo tolo siliva tolo foi pine apa mea ai va pe foi la to au sia ni se matatia ona se matatia au fi ai matatia e fia sfolo valu matatia wala to au sia o tamisanga ni le oceania ia va pe foi la matatia e lua o le tamisanga le talonga malo le tapulenga o le termina nei o le fanga solo il vai ngana lua o le tamisanga lenga i toi Melbourne Australia le ile vai ngana lua le taua o le foilingo o le Oceania Elite Training o winga o i e tu fata se la tau ia mai si fo yo tama o si wali I ma tama ita I si mai tele o isi atunu e mai se ni so atunu se tele la esa vai e Melbourne Australia yo la koleni fata si pe se la tau camp fo le fata ma nei na tu sala mai e tau mai a ia le al vai ngol lua nei le so fulval pe ia tai au pe tai a stof tai au polas falaili le so mali ia ona tali mai lona ia ni am tape na mai ia ja to au se si ia le sa wai tamisanga nei le Oceania I Melbourne Australia famalo I tulanga fu talonga ia ni ngata le si ia va pe fu tulanga la to to fitu il telefono di sotam sanga yum di sota penanga ia olo o fenga yai Time yo le wanti leo wa se fulu manatasi minute huma te ine le Julai 5 Saturday, my Beach Chapel.